Sehlopha sa tshebetso sa mokgatlo wa batjha e leng NYTT se boletse ha kgatiso ya dikateng tsa kopano ya komiti ya phethahatso di hlakisa hore mokga o busang o aparetswe ke mathata mme ho hlokeha ka ho botjha. We are happy that the ANC president agreed with us that the quality of debates in the NEC meetings of the ANC has deteriorated. And he has agreed that and also committed that all NEC members will go to a political school. Sehlopha sena se fuwe kgwedi tse tsheletseng ho lokisetsa seboka sa liki ya mokgatlo wa batjha wa ANC. The ANC has given this task team 6 months to deliver the conference. We have obviously asked them that does this 6 months mean that we can come and ask for an extension if we can't meet the target, and they said that they would be open to that. Ho latela molaotheo wa liki ya batjha wa ANC bohle ba ka hodimo dilemo tse 35 ha ba sa loketse ho ba ditho tsa liki ya batjha. If there are issues that are being raised about ages of cadres that might be constituting the NYTT, those that have such evidence are welcomed to engage with the Office of the Secretary General. Sehlopha sena sa tshebetso sa mokgatlo wa batjha se hirile Mlondi Mkhize jwalo ka mohlophisi wa naha, Sizophila Mkhize jwalo ka mmuedi wa sona boemong ba naha. Thuthukile Zuma o hiretswe ho netefatsa hore mokotla wa sehlopha sena boemong ba naha o dula o na le tjhelete.